Bimoba kusa fat so chamba kenyino onunu enti dunia mbate data akokwana dimbate tim yenwera Bimoba na sentane to gibona mbate nimbina late bona mbate nimbina late so alu ligriye nan yokan o kan la ligri bembere se ku jan ligri ma so alu wondu latest kaninge o tena simbe 23 years asala hotel internet fraud ka fraud ni mobile money pass to kurbuk adar duwe da yenukun kwa kaptan sa sora ka ko dan sark ka kamkanye adar duwe ka sa fatin ban adar duwe sentani mbak parama ka dia bona ba gara no pona agodir fanu so e labon lite ka labon kirfana po lanu ne ka nga fa sa ton sanin baka nan binin man afan labon mangana lengna akisos ka sa tun yamama sentani dia nganne ka panelin bata yanwera ka panelin bata yanwera kadina yanwera yanjantu bir lolin bata prophet mbasa beto asada lora ulon bata prophet mbasa beto asasa mbato dopoa ulon prophet mbasa beto asa kunjowa dunia nga abona okulo won san pass ambasa pa ye no mamamba san maro ka ginu ya mompo ko leptu duduguti kirta fak annabimba ka parani sare pamen 10 million pass so gba ka parpo so momo o do no usamar ka parno ka do no no nga apo dunia nga abona ina bi alata sintani no abona na ka panane abanana nan binana sentane firdi aka jamirtin nurwa ala sa fama wunlak finlak ala na sumwa kuwa damiya finlak latest phone ba ka luwan na pa asan duwa nan jaso ku tura ba to kwa asan duwa nan jaso ku tura ba to kwa phone pa Android phone Galaxy S6 S8 S20 na lemba pugun park kano ba man turi so chamba aji kunjo yo mali ku waleri wa pasa so men na yemiara tama na lan to telebe bona bakrin nin bana na lat sentani dia ngane ke jamet ke jin dunia nga bona po ke babri ya ngane dunia nga lo mu bete nenge te bana lo mu na le kan friki bete ne ku wan ya the lust of the flesh banante kwarilom the desires of the flesh and bini labo na yomba le to program ayukwa bontinenge le tena computer ne le program ayukwa bontinke yenu mo manke yablem bati adu dugutinge yomba agbanante na kwarilom le to fire ba lasa pa mana gbani yomba nyo aka freke jiguane ke banana juwanta asantu nganen yintwa dakmwa weymwa banante kwarilom na nembana na bala atilim bana oto program me ke bir yukwa bontinin ku yukwa bontina munte dem bate banante na yuwaxe ayi kumba nga yo ba yukwa bonna gitantu nu nga yo banante na anninja alitiele banante saka yo banante saka yomba ka ko kwara niak nga yenu moma ke karlim bate aparnenge aji sa fire ker ko wal pour and the lust of the flesh le bare te yisa din ya lite kan bini te ka tu ya mam fantene le fan pader ye pater bonne man pater o ria fam mier ye nu o ya pater bon siarbe you must cut it off, you must gouge the eye. No matter your level of anointing, if you allow your eyes to deceive you, you will fall flat on your face. It is not about the anointing. I know powerful people who have fallen because of the lust of the eyes.
The last of the eyes. Look at you. Oh, I am audacious. This is not about audacious. There are some of the things you must run away from them. Joseph had to run away from Potiphar's wife. Bonsi abe ata etelu soma. Bonsi abe ato chiare yisaya liteka no ditu eteka tu yamame shuamer. That's it. So I'm married. Pasa near the nutre. Can you get dabang? Come look at Yamiaro Yare. Yamiaro back and say, just stop taking the alcohol. We are, yes, stop taking it. Nigga dabang, you know. Lembanikate special prayers, kakabati. The desires of the flesh. The desires of the flesh. Joseph Linkabelenka, come on, Karabarabosa, wouldn't share it. Bon lana poe kan mbena late legi lanna banandu kwari lo muna Galatians 5 this is about Galatians 5 banandu kwari lo mutebe and I to le no to jig banandu kwari lo mune kiji dan mbate ne sarak so bo lando mo nyi da bange ngaji tien tuba wa saki ba wa no ku garabo ngabarbur ke da bangu no bru no ko gbani yomba asala da bangu ne nion le fire Galon da bangu ne nion to fire le to fire le fire yomba ke gbani yomba wo fire jaga ko wa kati nimbina nan gbanante da pa ne fo sari bon chen sa kwasin tane mo ne Passes bon chance akwasin tani mune. Nimbina bonana park. Ni bon chance akwasin tani mune. Banant kwari lom ne park ye. Ni bon chance sakwasin tani mune. Duniyate adatake. Banant kwari lom. Chinchonsa. Lite kate bon chinchonni. Timina akambank na yenu nane. Lite kate bon chinchen. Timina akan na yenu nane. Banant kwarilom. Ete bananti na panani sarak Kristo yo kutuntu yamba. Banant. Ete dunia nga bona batu piale pone nimbina ne kutonua. Nimbina ne kutonua ke janurwa. O janne sar na gban yomba wumbirwa. Ka gbanat kwari lomna le tebia bonti bona yan yine. Ko ya ne sar gbemben ngamba wanti le mang lemba na tie bonchinchuanse